Lakini pia wacha Mucemanio uyu ukite kiumia kimwe thutha wa mutwarithia wa bodaboda kugea na mutino wa barabara kuria nduthi yake yagothani na matatu imwe ya ukui mwena wa Kiganjo, mutino uria wacungiria atwarithia a bodaboda gucina matatu iyo. Douglas Mutai ni munini wa County Commissioner wa Thika. Oho Mutai ni augite no nginyagia ngari ciothe cia ukui na andu a nduthi makorwo rungu rwa thothaito kana SACCOS nigetha mahote kurutira wira muciini wa Thika. Muikariri giti wa kiama kia ene matatu gicigo-ini kia Mount Kenya Rufus Kariuki ni aritie borithi gutafania birigisheni kaingi barabara-ini cia mwena ucio. Gari moja ambaye ilikuwa inafanya kazi iliweza kupatana na mtu mmoja wa bodaboda na ikaweza kupata ajali pamoja na mtu wa bodaboda, na wale watu wa bodaboda wakachukua sheria mkononi na wakachoma lile gari. Mutai ni ugite no nginyagia atwarithia a nduthi mathingata mawatho ma barabara, akiuga aria mekunyitikana matekurumirira ni mekuerwo ikinya. Handu-ini ha Kameme TV, Njitĩka Kawainaina wa Kiarie.